Мынакей достор, бүгүнкү мааракенин ээси Максат Палуан акебиз, Бекиш инибиз. Бүгүнкү маараке тууралуу Максат Палуанды куттуктап бир экөө сүйлөшөйүн. Палуан аке, ассаламу алейкум, маараке кут болсун. Бүгүн небереңизге улак берип атыпсыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн ниет кылып, Салман неберебиз төрөлгөндө ниет кылдык элден баталып улак беребиз деп. Мына Кудай кааласа ошо күндө бүгүн келип ниетибизге жетип улак берип элден баталып атабыз. Көпчүлүктүн аксакалдардын берген баталуулары кабыл болсун. Ошо Салман неберебиз дагы кыргыздын керегине жараган уулдардан болуп чоңойсун. Элибиз журтубуз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Ошо улакка келген меймандар эсен аман ушу улакты көрүп ойноп көңүлдүү кетишсин. Ошо меймандар жакшы ойноп көңүл ачып кетишсин. Жакшы экен, тилегиңизге кошулабыз. Анан Максат аке, сиз жөнүндө да бир күн бир чыгарылыш кылайын деп жүрөбүз. Сизди угуп жүрөбүз. Мына илгери эңишке түшкөн, кыргыздын кыйын мыкты чыккан палуандарын бири элеңиз. Азыркы күндө анча көрүнбөй калдыңыз. Ошодон да кичине айтып өтсөңүз. Biz dagı şu yaş kezderde çağıp жүрдүк. Şu Tilek komandasında çağıp жүрдүk. Bekbolat akanın uyuşturup şu Tilek komandası жаңы чыгып атканда. Mehmet akelerden keyin çaptık mı? Abdukay akelerden keyin. Biz tengdüler Şalpamış, Adıran, Saken palmanlar bilen koşa çağıştık. Ana şu desolukka baylanıştı bir akırkı yılları ulaka çıkpay kaldık şu. Ulaktan köp yerden travmalar oldu, onday oldu şu. Jarakat köpüyüp ketти. Köp çıkpay. Kayramı 2 yıldan beri Kuday kalasa atmini varlaşıp az Kuday'a şükür şu. Biz daha çağıp narak bastırıp yürüyoruz. Bizim o vakti şu tek çılbır joğla. Birbirimizde silap çavuşkanmız. Şu kimge koy ver dese koy verip, koy ver dese koyup verip. Gerek olsa aksakal akelerimizge tövge açıp durgan yerde hem tüşüp attığımız silap yürüyoruz. Sizin bizim bilen çapkanmız. Sorun kandayla kızıkkan mesbiz şu. Bergen sorun diyemiş aksakallarga bir patanızı verip koyumlar peteversin. Enişlerge hem düşüp yürüdük böyle. Жакшы экен. Сиз тууралуу да бир күн буюрса кеңири чыгарылыш кылабыз. Анан калган жолуңузду ошол дүңгүрөтүп неберелериңиз уласын эми. Ат жалында жерде кыргыздын мыкты чыган, эл керегине жараган жигиттер болсун ушул. Бүгүнкү дуалар кабыл болсун. Бияк менен сиз да небереңизге бата дуаңыз болсо, калоо тилегиңиз болсо. Ниет кылып ушу күндөрдү Аллахымдан сурадык эле. Кудайым ошол күндү насип кылды. Ушу небереме uzun ömür, şu жақсы балдардан, имандуу балдардан болушун тілейм. Аллахым бардык үй бүлөгө ушундай жакшылыктуу күндөрдү, тойлорду насип кылган болсун. Балдарыма баарына өмүр тилейм, жакшылыктар. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бүгүнкү күндүн эмеси Бекиш мырза, мына сенин бир топ ийгиликтериңи бойдон, спорттон көрүп жүрөбүз. Мына жакын арада бул жака келип бойго чыгат деген маалыматтарды уктук эле. Маараке кут болсун биринчиден. Алейкум ассалам ака, кут болсун. Ой. Өзү Кыргызстанга бойго келгем, 7-синде бой болчу. Атам ниет кылып койдум эле, балаңа улак берели дегенден күтүлбөгөн жерден уюштуруп бердик. Ошо. Чынаман өтүп кетсин. Элге рахмат, келип болду. Элибиз тынч болсун. Айтканым келсин, улагың жакшы өтсүн, улактан да сүйлөшөбүз. Ушул уулуң ниет кылгандай мыкты, өзүң окшогон, кыргыздын желегин көтөргөн, чоң атасын окшогон, кыргыздын намысын талашкан мыкты азамат болсун, биз да тилектешпиз. Палуан аке, анан бүгүнкү улактын сорундары кандай? Бүгүнкү улактардын сорунлары Кудай кааласа акчалай сорун, сорун бар. Гилемдер бар, койлор бар. 10 миңден бар. Şu ata-babalardan saltın ulap, şu ilge ulap verip мен билишимче сиз экинчи жолу жаңыртып атасыз. Атаңызга аш берип төз бир улактар болгон деп да уккан элек. 2018-жылы атабыздагы ошо ат жалында улак чаап эңишке түшүп жүргөн кишилер Жүсүали алган деген. Şu Жүсүали атабыздын аш мааракесин, чоң атабыздын аш мааракесин берип, сымкатта өттү 2018.
Oşo yerde çoğun sorunlardı, baygelerdi koyduk oşo yerde. Oltay, töve başlagan iki maşina, tokulu at. Oşonday laksalay sorunlar koyuldu. Бүгүнкү күндө экинчи ирет жаңыртып небереңизге дагы баталайын деп кызыктыруучу сорундарды коюп жакшылап өткөргөндө ниетте турат экенсиз да? Кудай кааласа. Жамаат жакшы ынтымак менен чаап кетсе жакшы. Эми учурдан пайдаланып баягы жаштарга сиз тажрыйбалуу улакчы кыргыздын мыкты палвандардын бири катары акыл насаат болсо дагы кичине бөлүшө кетсеңиз болот. Улак жөнүндө. Азыркы балдар дагы жакшы чыгып атышат, улакка кызыккандар көп, атка кызыккандар көп болуп атат. Мына республикага таанымал жаш балдар чыгып атат, ушулар дагы өмүрлүү болсун, келечеги кең болушу. Жакшы чапсын да улакты, жана чылбырга тээке үйрөнбөй кол менен чаап, ошо элди нааразы кылбай жакшы оюн көрсөтсө, ошо жакшы болот эле. Бирин-бири сыйлашып, ат салышпай, ошо нерсе менен ала берсе жакшы да. Рахмат, айтканыңыз келсин. Палван анда сага даңгыр ак жол каалайбыз. Ата энең эмес бүтүн кыргыз сыймыктанган жигит бол. Амин. Амин, Аллах акбар. Ассаламу алейкум достор. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, улак көрмандары. Бүгүн да мына тоодо жаңа айылда Кашкатеректин үстүндө Максат палвандын баласы Бекиштин бүгүн улагына келдим. Кудай буйрса, ушул улагыны тартып чагылдырып сиздерге жеткирели деп келип калдык. Бекназар Указдын баласы бүгүн той экен. Тойлоруң улансын, жакшылыктар болсун. Эл журт тынч болуп, баары тойлордо долгусуп жүрө берели. Уча. Мына жан келген агаларга микрофон истейсиздер. Учадан оз тийгиздер, тойго куш келипсиздер. Бир ак тилек айталы. Саламатсыздар, урматтуу жана бүгүн şu Maksat Tuğan'ımız toy verip şu derleşimler bir şans yok. Son neyse olacaktır. Sonra Maksat Tuğan kutlu olsun. Şunda daim jakşılık günler olsun. Şunda jakşılık günlere gelip daim aşçılarıyla toy merak olsun. Selamünaleyküm Tuğanlar. Maksat neveremin toy olsun. Öğrenin ömrü uzun olsun, küçük olsun, baklı olsun, uymandı olsun. Şu ilginiz derket ağrım. Kılıç kolga. Çok rahmatlar, hoş geldinizler. Şu Maksat menen Zinat'ın uğul toy nevre toylarına. Şu Maksat menen Zinat baktılığı olup, nevre çevre görüp, hazır yelik yaşta olsa 100 yaşlı aşıp jakşı zamanda jakşınakay jarkıldap oynop bilip tördün görkü olup karıyalık doğurdu sürüp jüreversin. Baktılуу üylülerden bolsun. Kaynanay gördü. Toylar kutlu olsun. Alısta жүрген балдарына nevrelerine bardығы aman bolsun. Kanday tilek maksatlar menен ошо Kızmat. Ola bir taq sal. Daha bir taq geleydi. Bol. Bununla koşurayım bir taq. Sarpaylarımız böylesin, yaşlılarımız böylesin. Narsilerin geleceği ömrümüzün olsun, toylarımız olsun, yügögümüzler. Prizlerden eşitini alımızdan yügögümü var. O, bana emin kamşayacak kakı burada varsa. Kanatım taraf içinde Uğur'un geldi. Buradan bari bak kurşun uyanan bütün geçinde. Buradan bari bak kurşun uyanan bütün geçinde. Oy koyup doğup döşünü Çizildi daima uzatıp gelir hayra sağına Yüzünü kırgır sayın oy oy
Bekişin havaları mı? Şu bizden Beknazar'ın ülkemiz. Alalı olup, özü çoğayıp toy verip, maksatlı kavuşman nevriler toy verip, toylar toyga ulansın. Amin, amin, amin. Жақшылықтар болсын. Amin. Şu nevreuzдағы çoğun baldardan болсын, toylarga жетişe turgan bol. Toydan жүрü veredi. Bәрісті жолары туғандар. Onun maksat şu nevreler ömür uzun olsun. Allah. Toylar kovulansın. Allah'a emanet. Gelin ağa bir çetine batağınızda öyle verin. Akşaga. Bata menen elge göretti. Maksat mevkim ha. Nevrenin ömrü uzun olsun. Aklı kalaylı olsun Bekiş. Onun toyun kutlu olsun oğlum. Şu el jürtmenen Kırgız'dan aldırkı jigitterinden oturuyor. Amin. Gelin işte aksakaldar. Batalayın dep toy verip atat. Batağınızda verin. Şu nevrenin ömrü uzun olsun ha. Şu günde zayıf toylar olsun da жақшылық күндері болсын, туғандар болсын, жақсылық күндері жолында тұрып, уақыт азайып, жақсы күндерге жолдасайық. Amin. Gelin siz ava. Aksakal siz de batı veriniz. Batı, maksat. Zeytinin biri kızır değil. Nevrim vakti yaşlardan olsun. Amin. Ömrü uzun olsun, örüş yayık olsun. Ne tilege batı tileğine yetişiyorsun. Sıyır olsun, balon baldarım olsun. Amin. Allah'a rahmetiniz gelsin. Masal çekmezler. Nasıl qanday niyet qilib jaramasa var. Allah'ın niyetine gidersin. Dasturxonlar ardayım yaxshilikqa tayyorlab jayg'ilsin. O'sha nevrang ömrü uzun, ölüşü jayib, halol o'g'risi bilan tursin. Imanli, insofli, aql esti, Qirg'izning chiqqan o'g'illaridan bo'lsin. Ömrünüz uzun olsun, ömrüne bereket versin. Cevapı cemaat tinch bo'laylar, tug'anlar shu yaxshiliklarda, yaxshi kunlarda, to'ylarda yursak, shu ko'rishga yarayli. To'y esini mal, tinch aman o'tkazib, barakani o'tkazib, maqsad yaxshi shapqilar. Yaxshiliklar bo'laversin, orqasida to'ylar bo'laversin, tinchliklar. Atası. Gelin sökül atasına da. Amin. Mayli, maqsadiga, bayliga, Beknazar shunday el chaqirib shunday to'y berib atgan ko'ngilga bir siymiq aqtaslar qo'yinglar shunday ardayib jayilib yuraversin, to'ylar to'yga bo'lanaversin, nevrelerning ömrün bersin. Shunday kunlarga yetkirgan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Barakani Xudo xolasa yaxshi o'tkazib olaylar. Amin. Shukr Allohga. Bahtılılık olsun. Şu baldarının, kızlarının, nevre çevre, tuğan uruklarının urmasıyım görüp, zovalası götürülüp, yedilegen yerini hatırlagan, nevre çevre görüp, dilegen maksatına getiriyorsun. Allah şularga razı olsun. Toğun atları gelip durulaka, kızıl kıya. Uşul örüğündün jakşatları da qaraç. Buna ol janakı milyon, sır milyon. Gelin Jaşlar komandası. Bular kim bölülerçe? Maksat kam, toylar mayrak olsun kam. Tilege maksatına jet. Ardayım şintip. Toylarda, yaxşı günlerde, en soğum çın bolup, ola çıkarmayan. Kadra cayını oynayıp yürüyor. Rahmat. Şu nevrenin ömrü uzun olsun, ölüşün jayık olsun. Şu uğur kızlarının olmasını görüp жүріп, arvar eldim kızmatına jaragan jigitlerden bolup ömrü uzun olsun, ölüşü jayık olsun. Özün sarı teşti, ak sakallı karılardan bolup ömrü olsun. Amin. Kızıl kıyanın ilgerki palvanı deyt ha bulava mı? Hava qandaysa hava. Ya dağılı var eken onda. Sinakaylarına gelin sizin dağı halotlek pataduanızı alaylı. Kapanca değil. Birincine kalormuş şu dostumun toy ötkazı odat. Aktoyuna kuştaşıyor meymanda. Şu devresinin ömrü uzun olsun, örüşü cayık olsun, el soru çın olsun, kızının çıkan jigitlerden olsun. Ardan toylar olsun için rahmat. Vakbu gelin toylar olsun. Tam bol olsun. Allah olsun.
Maksat olsun, 50 yıllık kutlu olsun, 100'ge çıktı olsun. Nevrenin ömrü uzun olsun, ne maksatlar öncesi. Kırgızstan'dan жақсы yiğitlerinin biri olsun. Amin aytkan siyasi. Konuklar geldi, konuklar. Rıspek Jabirov, janakı rejissor. Geldi. Mesta var mı? Mesta var mı? Atarıtıp jolgartıp nağız çakına gelgen söylü konuktor şu maksat ekan dostu Rıspek Jabirov degen ağabız başlagan жалпы жамаат бүгүнкү жакшылыктарга куш келиптир. Dostlardan жолу шүрдешетине достуктан кийин үрдешеттип мына бүгүн музыка жаңыртып жакында. Assalamu alaikum, hurmatlı ulanlar, hurmatlı bugünkü жакшылыктын күбөлөрү, hurmatlı Maksat. Maksat gel canına geç. Maksat bilesizler da bugün el ortadan 50 yaş bolup jubileye. Maksat 50 yaş kutlu olsun dostum. Mına 50 yaşta переходный возраст деп коет го. Переходный возраст өзү 60. Бул баягындай кирди чыкты акыл жаш деп коет. 50-чү. Ушул жерден көп коркушат экен 50ден кийин андай болуп кетет, мындай болуп кетет деп. Жок. 50ден кийин нормальный сага окшогон, мага окшогон эркектер бузулбайбыз бизчи. Себеби 50ден кийин мына аяштар бу жерде барып жокпу? Аяштарга айтып коет. Келгенден кийин отчет сурабай эле койсун. Себеби 50ден кийин сурабаса деле өзүм отчет бере баштайт дейт. Бүгүн паланча жолукту, түгүнчө жолукту, анан кийин мынтти тигинти деп элечи. Ошондой баары тамаша. Эң башкысы той кут болсун. Неберелердин өмүрү узун болсун. Жашооң берекелүү болсун. Туугандарың менен, туушкандарың менен, ушул жерде жакын айылдаш кошуналар менен жашооңор берекелүү болсун. Эң башкысы ден соолугуң бекем, алтын башың эсен болсун. Бүгүнкү тоюңу улактай берип атсын. Жакшы өткөзүүгүн Алла таала насип кылган болсун. Той кут болсун. Рахмат. Sarpaylar көзгө жетсин, жашыңыздар жүзгө жетсин, өмүрүңүздөр узун болсун, тойлор кут болсун. 50 жаш кут маңыраак кут болсун. Азаматсыздар. Дос деген сендей дос болот. Бардакан алышты мынакей чөтөгүнө калың кылып салышып өзү жупа ичип толго доллар менен акча деп кыстармайын кошуп берип атышат. Азаматсыздар келиңиздер. Адамга адам туш болот. Assalamu alaikum, жамаат, кандашар. Алланын буйругу менен бүгүн Максатка той берип, баардык жамаат чакырып, жакшы маареке кылып аттыр. Алла разы болсун. Максатка тоюңуз маарек болсун. Аллахым не тилеген болсоңуз, тилеген максатыңызга жеткизсин. Эки дүйнө бактылуулук өмүр берсин. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуң ака. Рахмат. Октябрьскийдин мырзалары келди. Манас Палван, берки депутат. Sorunlar gelip atat. Dostlarına okşatacağım. Bırak putunu çıkarıp al, aytpay. Үзөңгөгө катты ураган экен, айтпай. Досы Рыспек Жабиров, но жээн экен, жээнинен чыгып атат. Анан Рыспек Жабиров досуна да мингизип. Бут жарабайт да азыр. Бутта ашырамы?
taşısa olata kir olata. Bilip dur jasaysın sen de çekin. Şu ulak aşırıga da kir boş gerek. Kayga. Neme alqamış aka. Kamçı basıp yürübesmiz sorga. Taşır desem giyip kir Onu ulak. sağa taştayım be. Dolaşmalı. Gelin em Rıspay aka, at üstünde daha bir dua kılın. Şundan üstüne terine. Kana aksakallar. Palvanlar. Bugün kulak. Ayavay maylı sütlü olsun, jakşı ötsün. Palvanlar mına mağa okşop, kol menen çapkıla, jipke bayla, va tek etmiyor var. Bakı, o men. Şu jigit benim şayberden oldap, bugünkü ulak, maksatlı ulağı, bizim şu öröngü, düngürögen en jakşı ulaklardan bir katarı ötsün. Kim sorun alsa şu sorunları buyurgan bolsun. Allah Taalam şu niyet kıl ulak berip atat. Şu neveresinde ömür uzun bolup, geleceğe gen bolup, Kırgızdın men degen jigitlerden bolsun. Amin. Maksat bolgan hem özün karmay. Karmatlı sorun. Sorun men tapıp koy sorun. Ha, sorun kut bolsun. Sorun kut bolsun. Kaç tap koy? Birinci sorun Rıspek Jabirip taştap aldı, taza aldı жерден бирок. Aldım hem, gördün mü? Maksatını aldı taşlar. Dersile götürüp vurdu. Oğrugen, torpa oğrugen. Hareketler cemaatı gelsin. Çünkü taşkanlar diye getirip gelmezler. Gelmiştir mınake. Bugünkü toyga salım koşup, aktilek aytkany jarkılda vurdakany. Yirik palvan milyon surdu tokup atat eken. Milyon sur gelip turdu Октябрьскийдин аты. Kim çoğat erik bugün bunu? Şumkar. Alato. Alato. Alato da ele balada Şumkar. Bugün ulak baştaldı mına Kuda kalası hazır. Alpamış aka Kızıl Kıyanın emeğinin palvanı. Kandayız? Dayardan tas bulaka kaysatlarda çabas. Rusiyadan 2 at geldi olsun. Jana balаңыздын аттары бы? Баягы бирин Карамартта чабып атты ошол эмеспи? Adam balam çat. Davros. Anda jötkürüp attı diyem. Баягы кыйын кайсатыңыз болгон Алпамыштын атын балдар эле дей беришет, кобуругу деп. 45 деген ат болгон. Жакшы ат болгон. Зор. Кыйындык кылганбы? Ооба. Эңишке ham турат эле. Эңишке да көнгөн беле? Ооба. Баш менен алий кылбай беле? Зашта кыла беле? Ошондой кылат болчу. Ошо Алпамыштын атын нуругу деп көп жерде жүрүшөт да аттар. Ошону бир сизден сурайын дедим эле, кандай ат болгон? Түсү, бою, башы, чоңдугу, барганы, чуркаганы, бир өзгөчөлүктөрү. Жакшы, чоң ат болчу да. Кийин жана Актай деген аттан тарттым го. Ооба. Анам жакшы ат болчу. Барашилтен тартып келдим. Анам жакшы ат болчу. Чой-чойдон жакшы алдырат. Тез жете беле какканда? Тез жетет. Көтөрүлгөн улага? Көтөрүлгөндө. Берки ошо мурдакы атыңыз 45ти. Көп чаптыңызбы? 6-сына чейин чаптым да, 6-сына. Жакшы экен. Дагы кененирээк сиз жөнүндө дагы маек кылып сүйлөшөбүз. Алпамыш палван деген ушул болот. Кеңеш мырза, Миллион сур. Октябрьскийдин мыктысы. Чоң ат экен. 15 жыл мурда, ошо 15-20 жыл болсо керек да, биз жаш малыбызда ушундай болуп той, тамаша, кудай болгондо айылга ушундай аттар турчу эле да. Ушундай келип байлачу эле, катар аталганы кызмат болчу эле. Аталабыз мен жакшы ат алам, мен жакшы ат алып ойлойм деп жанагы батталашчу элек чоң аттарды. Ошондой болбой калды, азыр эми заманына жараша бүт бар эле машина менен келип калды го той тамашага. Ошондон ойлойм да илгери аттар ошон үчүн бузулган эмес деп. Минип алып ушу кыдырып чалдар. Аралыгы бир айланасын 50-60 километр айланасына пата той тамашага ат менен каттайт эле да. Анан ошонун илгерки аттар бузулбаса керек эле дейм да. Дагы бир кой келди.
5-6 koy geldi beyim. Toğda uşunda ilgerki oynan eken da. Toğjağa gelsem es alam bilmeyim. İlgerki duh bar da toğda. Kırgızca yaşo. Jenim keleydi Ulam Kadir. Palvan jenim, amansın mı? Palvan ne? Palvan gelin. O Kumuş Mırza, Sayapker. Kımbattın Sayapkeri. Kanday yana. Жақсы geldin. Kımbatlar geldi. Kılıç. 5 eкен. Sorunları aябай көп келді ата. Жақсы. 2-3 парақ толып қалдық ше ата 2-3 бет. 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, 1000 сом. 2.000, 3.000 koy. Бұл Мақсат акадағы чынығы илгерки палуандардан, баласы дағы жанағы бойға шығып мықты қырғыздың бір алдыңғы жігіттерінен. Бұл жақтан дағы келіп қалды сорындар. Belisinelik 5 geliptir. Banktan sırası çıkıptır hazır la. Palvandıkı dağı 5 ekin. Saramat. Legendarlı Bazarbay Balban geledi. Arkasındaki balası Ermek. Palvanova gelin. Qanday? Salamatсыз. Ermek Palvan, amansın mı? Kırgızstan jana Russiyanın palvanı. Kelin aka qandaysiz? Yaxshimi? Kelin, tamam. Dostum gel, salamatсың mı? Bardaklarını alıp çöplerine... Assalamu alaikum ağabeyim tuğanдар. Maqsadın юбилейсіне, бала шақасына денсаулық қалайбыз. Тойы марек болсын, улағы жақсы өтсін. Мақсат менің бажам болады. Екіншіден менің туғаным болады. Жүсел ағамның немесі. Жүсел ағамдағы şu менің чоңатадары, атамдары қатты оғылып, ісі қатты болып жүрішкен. Қазіргі шейін айтылып жүреді. Туғаншылығы да бар. Денсаулық қалайбыз, бала шақасымен аман болсын, денсаулық болсын. Дайыма ішігінде жақсылықтар, тойлар бола берсін. Assalamualaikum dostlar. Mınaki Bekiştin ulағы Maqsat Palvanın nevresine verilген ulaq baştaldı. Бұл баяғы бақа оқшайды, Manas eken, Manas. Kızılqı Oktyabrskiy. Manas atasını aşırttır. Atasına atını emirleştirdi. Açağız. Gelin altından açağız. Açık koyalım mı? Açıklar. Bir canım açma. İki canım sen açma örgüledin. Saçı. Deri vargan oldu.
Parmak koy çıkar. Eyvallah. Eyvallah. Baştaldı buna. Bismillah. Neyse aman öpsün Allah beni. Vardı bu geçsin Allah kaçsın. Hadi. Cükekan balası ap keleydat. Apkel beraka. Prisepke toktat hadi prisepke. Algıla prisepke bula. Yine kanada aydaysın. Komanda olsa yanan taştıksa bozatlı. Gel hadi palvan. Kızılkaya'nın balası Barpı'nın köy olası deyim da bunun için. Siz mi? Bir gilemim var hadi porterde. Gel ama pata doğanı vereli Bekiş'in ballarına. Ben şu dostumuz жақсы ниет болып kulak беріп жатыр. Şu dostumuzдің ұлы елге дінге қызмет қылған жастардан болсын. Ата енесіне туған құрбына күйімді жастардан болсын. Amin. At özün kü. At özün. Götürüldü. Kim götürdü gene? Sıyımı. Kızlık ya. Hayda sıyımı hayda. Sekin gel. Sekin. Dostlar. Sekin gel. Kamazga cükte palvan sıyımık kamazga cükte azamat. Tokta kamanda olmayınca ne bir? Sıyımık sorununu da alıp gel. Anam patan ver gel palvan. Sıyımık beraka geldik. Bir gilemin çok oradayken gel palvan pata doğanı vereli Bekiş'in ballarına. Assalamu alaikum. Şu ulak berip attır maksat ekan. Ballarını atam. Kudayım şu ne tilek kılıp bergen bolsa şu. Allah talam bardan kabul kılsın. Amin aytkanı gelsin. At özün kü palvan? At akamki. Kim degen akanki? Tural degen akamki. Tural'dın atı? Ova. Azamatsın palvan. Dorun. Ver prisep kör Dorun. Benim kamandanı kütlü. Kamanda. Şuna gel. Şu. Bayşava gel. Bayşava kaç. Can pasal. Koy attı. Koy. Taşı bulalım. Beraka odurttular da. Yıldı taşlar bilgiler min zaman şu. Yıldı taşlar. Dorun sorununu aldın mı gel pata veririz. Gel palvan beri bastır. Attı bastır palvan. Pata doğanı vereli. Pata alу maksatında bugün. Maksat palvanın nevresine, übülesine. 10 bin maksat akan nevreleri. Kırız elini jaragan, gereğini jaragan. Azamatsın 10 bin. At özün kü palvan. Özüm atım 40 mun çok. Azamat. 40 mun çok at eken bırak jakşa degen. Girenim kaldı dağı götürüldü okşaydı. Ketti. Joğarı gözde gitti kimde? Kızıl göynük jalga çıkıp duracağım pa. Ayda emildi başkılattı. Mılatpay turgan. Hayda attı koy verem attı koy. Tüyan bir gör böyle uçur kalanını. Ulan ayakta geleydi de. Öyle. Ona da geledi. Oradalar var. Ana geledi kalan. Koy ver abi. Zulüm. Zulüma getir bay ba.
Siz ulum turbay var. Okşoş bular. Presepten. Bu yaktan ona yaşat, presepten ona yaşat. Az yerde düşürüyorsunuz. Ana yerde düşürüyorsunuz. Tart, hoppa mama. Evin nakşi. Molda konacak. Semeter naraktan kol sal. Ketdi. At kaçat ken bir oğa. Kattu ketken qaraç. Sana tulpardı satkan. Orada şerge. Жақынырақ urbay be. Kelin Ayşe'ge pataduan verin. Kerim gelgan. Keldim aka, qanday жақсы тұрасыздар бе? Ассаламалейкум. Шу туғанда мақсат aka небересіне улақ беріп, бүгін жақсы улақ өтіп жатады. Жақсы шу мақсат аканың небересі ем. Шу ел керегіне жараған Қырғыздың желегін желіреткен балдардан болсын. Айтқаныз келсін, о бей. Аты өзіңіздікі? Аты өзімкі. Кличкасы 45 деген. 45. Илгеркі аттың атына қойылған ба? Ошоның небересі. Ошоның ұрығынан. Жан әлі улақтың башын алып памшакадан сұрадым әлі? 45 атына. 45-тің ұрығынан. Жақсы кен. Оматыңыз дөрсін әке. Оп тұрған сенен елдің қызматына жүрі бар. Семетей достым, игілік қалайым саға? Ермек, Базарбай палуанның баласы. Қатты, жақшы алып ататылдар. Аттың башын тарт, батыр. Присептен оңай шығып атты. Кетті менен түске. Айтма, присептен. Ой, молодец, бейді әділеген, ой. Ом, бұл сөйлегенде жараша тұр. Емі қызы, албай тұрғыла емі кішіне. Жо бар мı? Aksa pişti, uzak kere eledi aldı. Aslında öldürüp gitti. Amirdi çokla. Çokla Amirdi Semetey. Yaman sorunun alsan gel pataduanı ver. Bizde soğuk çakır. Düştüm ya. Kandaysın? Onlarına жақсы ниет улап беріп мен оны жақсы келесілер балалар елге жерге динге қызмат қылған балдардан болса Күрөңат. Ба илгер кет. Бұл сынына шығарырсың ғой, қара құлын қылып, танымай тұрған қылып. Саяп кері күшті оқшайды? Терде танымай қалыптым тердеп кеткенде. Анысына мұны камераны қарап атты, камерадан қарап қалдым біле. Қарғыча шұрқады ұшылады, дағыле шұрқады. Жақсы болды. Қанатаға талашын жүрген. Demiş, non benim tartıp açsak. İçkisini tartıp Gerçekten ben verdiğin yenge vereceğim. Başka ben de geleceğim. Abi kan geliyor. Oo, Talgat indim kepkada gelip kaldı o da. Kanjaraga жақын тұра берің.
Katvat salışat bir oğay. Kanatқа қойып беріңдер, kanatқа. Daha koyup veriyorum. Aftan aralab atasың, aftan da жаңа алдында атты эле. Ушул ат окшойт афтандын. Öyle. Kattu at çalışıyorlar bırak. Abi neyle bir yakta dönküldöttün ne? Sallayısın mı hatta abi? Sekede dur var, legerin üstüne sekiresin. İyi düşük to. Götürülüp git. Vay jaru ni gitu. Tuh, Ермек алған окшойт жерде. Жана ошо аксакалга түшүп бер деди окшойт бирөөгө. Алкыла эске албады чагым.
Көтөрүлдү, чыкты окшойт эми жалга. Kermek mi 60 gün şıpırdı? 60 gün şıpırdı. Götür oldu. Vakit bunu ol. Kimi salı atat. Telefon turdu, Sancaraka öğretmesin öyle. Vallahi, Sancaraka'ya geldi. Kimde? Yaksak. Alpam sen mi lan? Alpam. Ötkünde Rusya'dan gelgen atım esni mi o? Aylanıp gel al. Alpamış balvanın balası. Şulat satılat de. Videoda tarkan lemeli. Sancarga! Sancar! Üstüde! Sancarga! Sancar! Sancarga! Veriyor muyuz? Sancar taşta olasın. Ya al sıra. Yakınıra ile taşta şey. Bilmiyor Sancar. Bakta kavaş bek Sancar'a. Yakınıra taşta yakınıra. Geçette geldi. Tulpar. Tulparın жақсы. Avam geldi. Semetay palvan келе айтат. Енесі азыр алып сүріп таштады эле сорунун алып келе айтат. Semetay семенный палван да булар. Жөнү жога досум Semetay. Семиядан жөнү жога чекеден палван а? Азамасы кеп палван сорун кут болсун. Патадуаны берели Бекиштин баласына. Максаташтан балдар чакасы ұрпақтарынан илимдүүлөр алдында карлар чыксын. Мен тилеген тилек максаттар болсо, Алла тилегин жеткирсин. Алларның билегине күч кетпесин. Амин. Ат өткөн катпы Россиядан келген? Өзүң чаап жүргөн? Жакшы. Сатылады ушул Semetay. Номерди айтып кой. 71 менен. 24 25 39. Ат кайерде болот? Ошо Жаңа Айылда. Жаңа Айылда, Кызылкыян Жаңа Айыл, а? Кашка тиректин үстү. Мынакей достор. Ошол номерге чалып, şu atı çabuk көрүп алсаңар болот. Өткөндө да Карамартта 1-2 жол таштаган ат. Бактан тур келбей атат да. Жакшы болду табы? Кәдімгі 2 ашып келді. Жакшы экен. Өзү жакшы ат экен да. Кыргыз атка окшогон жоон. Ишиңе ийгилик. Рахмат сага да. Палван сага да коомат. Дагы көтөрүлдү. Дагы көтөрүлдү. Ben götürüyle. Oturule tavalam ben. Bilem İlem yüründü amaçlan adam. Yok yine Celaman başlarlar. Celaman lazım. Sıymış var. Көтөрүлдү, сүрүлдү. Торпого өргенде чыгышы кыйын болду. Майдан баштага келесиз. Шайлошто экен, а? Тулпар менен окшойт. Телешке прицепке шайлош. Get mene. Ket bulak yok, get kaldı. Ket bulak. Allah jığıldım ne olur? Atı men jığılıp kalıptırdı. Hazır kaçkan at. Dayılandı, çalındı, ne oldu? Eminemde var bul kepka dep men çarçabayımda bunu aytıştan çıkanday. Kayağına gitti. Kayra düştü. Torpağa uğraganda. Bırak sorun köykeni. Katara 2000 sayısı. Birgileme 2000. Toqto öyle.
Palvangabı? Açtı keleydi, jalga çıktı, dağı düştü. Moşni komu mesai. Kömöldür gömese, zaştniga. Yaman giretken edi. Kızıl jelek jelbirep, jarı bile çıktı o toptu. Şimdi Şumqaralatovu koldan kolga ötölе keleydi. Tüşüp atat, kayra götürüp atat, balдар da mıktı kene. Alıp atat basırat öyle. Uğurlu öyle. 70'in ayılın nasıl odayım torpok? 70'ten de üstü ha? 80'de o tav. Daha uçurda. Torpok düşüp aladı. Südür ölgende atta ölüp dilek sürü öğret. Sol jaktan çıktı kimde geledi? Nurdölet hemen Şumqar nukası okşaydı. Nurdölet apçık Abdыкай Palvanга ашыр берди. Жана Октябрьскийде акшаген ат окшойт. Жакшы ат ушул дагы. Жогору кетти, бирөөгө берет окшойт. Telaşka kapkem yapma. Yok ekan. Bir tekere siz veremiz abi, bir kaçır. Hadi anam. Birin Badarbay'ın atın karmaptı ne? Badarбай Palvanга ашаткен. Canım ya. Dangalaşır. Badarbay'a taştan alın, taştan. Жақынырақ таштан Бадарбайға. Легендарный Бадарбай Палван. Ай, 20 жыл, 30 жыл мурунку. Күн болгондо да баратат табамда. Жер көрөп ашырат экен. Кара жерди. Палвандай жөн ашырып койду карай. Жанар bu, acı bu. Kim? Acı dostum aşırıdan turbayı. Oktyabrski. Yok. Kulaktan gün görünüp kalktı. Oo, kaçat kim var te? Yok, 5 litre. Ya uzun bir teker at gel. Tulpar kaçkan eken, tulpar. Atın tekere karava kalktı, gel kolun karava. Abi jandap kaldı o tulparda. Abi tospa tulparda. Biz o kadar sizlere katkı değil mi? Şirşöydü. Sal ketdi, saldı söz. Düştü. Gelin Palvanova, batanızı verin. Ne deyiz bugün şu Maksat Palvan Aşıkaz toy verip atıptır, şu toyuna toylar boluversin. Ballarına toy verip atken baldarının ömrü uzun bolsun, den solukta bolsun. Şu bilegi yoğun palmanlardan bolsun. Bu maksatты kişine aytып betsem tarkın. Maksat meminen birge üzöngülöş ulak tapkan bu palman özü.
Şu Batu Turan balık kalıp kurtlar için satmaya kaldı. Koylardı kılıversin Kırgız'ın oyunu. Ardayım şitip köp olaversin. Ömrün versin baldarına. Homin ol. Homin ova, homin. Vakıf polvon Dakan bilen keldim ne kıldı? Geldi. Dakan bilen hep geldim okşayıp bakta. Ana gel. Dakan eken. Ökül ata kaşı otat. Ökül ata kaçtı. Sorun iken gel. Sorun kutlu olsun polvon. Bata Doğan Öreli. Bismillahirrahmanirrahim. Maksada şu ortaya kullansın. Şu nevelerinizin dağı. Bayım ömrüm versin. Gelecekte şu. Özünüzde polvonlardan olsun. O bineyle şu tuz olsun. Camanlık bol olsun. Dakan bilen geldin mi? Dakan mı bakıt? Can uyuyorsun. Allah kalasa. Bundan akıl baktın ol. Üçüncü adamın başını biriktirip otkan sizsiz aka. Dilegen maksatınız Allah kabul etsin. Amin. Mehmanlar жақсы yesin ama. Жанар ажы атқұлық болсын, жаңа тоқшы еті? 10 minge teştarsan. Молодец. Жол борсака? Жол борсака. Ассаламалейкум, келin. Болам тұрбай, офтан жаңа алған аты шу, атан қандай болам е? Атан айтып қой, нормальный ұлақ чапсын. Тос, алдым тос. Алдым тос қой қыл аттын. Қарма, анайым жаш балада. О, шо. Тос қыла. Болды баш айланып қалды, еште қачар. Так. Орағыла! Жаш балдар орап қалды. Секин келе бер. Азамат. Мені білем жаққа келіп топ қосадым. Топ берген болсын екен. Қачқан жазанасына минге қойып чағып түшем. О, нарақпен айланып кел, bu яқтан қар болады екен. Қой бер атты, қой бер. Ашып келей тау, не болды? Чуқурға сайға түшіп кетіштілі. О, Туратта екен. Турат. Қайда ашты біле? Нарқы шекеден шықты бі? Бияқта. Турат полван тұрбай. Ашыру ал қашқа атсын дағы. Аттан біл дағы. Қытаке оқшайды Тураттың атасы. Турат атасын өрген екен шамасы. Тарттың. Ке қайра. Жақынырақ ташташы, жақынырақ. Құтташы бер аға. Бүгін қандай мақсатта шоғылақ беріп отқан болса, Алла разы болған болсын. Біз адамға тыйып өтіп, жақсы шығып кетеді. Сығарбы. Бүгін үші мақсаты көз ұлақ беріп атыптыр. Бұл да жақсы оймен беріп отады. Үші көздің Құдайдан не тілесе бардығын тілеген Алла Таалам өзі қабыл қылсын. Мақсат өзі палуан кішінің баласы жүсуәлі палуандар. Çoğun palvandардың biri şöllері önde. Biz jaş elek. Anayını şu bizden çoğunlar çaptı. Şermanat, Sarbay, Aşirbek, Akıp. Köp palvanlar Kızılgöl'de. Ondan Azarbay biz çaptık. Ayşeke çaptı şu maksatına karşı. Canı şaka degen var ile. Dağlaş tağalar çaptı. Böyle Kızılgöl'de palvanlar. Bizde yani şu maksat alfabet şuşular çaptı. Anlayın deli geleydi Kızılgöl'ün palvanları. Jaş ballardan dök. Ömürüm versin şu ballar. Bugünkü marek ötküratkan maksat palvan turalı da bir iki öz eskerbes mi? Köp jerde bileğin türüp eldin ortasında en işke çıktı. Ulaktı çaptı, jakşattardı mindi. Şu baldardın ulak berip atkan eken niyetine jetsin emi. Kuday Taala şu niyetine soğuşan bileğin versin maksat palvan. O men aytan şu sana. Tulpar nesi manas kaçıptır komisar jakında alıp turuşun Katırangıdagı komisardı.
Menimçe milyon dottu. Abi dağı jarmaştı da abi. Abi ekranı tosutasın. Katırangıda komiser geldi mi? Teleşkega. Manas sayda. Жақшаттарды қармайды Манастағы. Жаман кететкен қарашы. Өзімнің қалуысымен кетіп жатқан. Abi kaç ekranı? Ben bütün mercemde koy. Abi koyup akır ala turan bulduk şey abi. Aldı abi. Bu nukası var жақшылық Moskvada. Шындығын атына жараша алады, жақшы алай. Жақшылық деп, жашы деп сүйлөшүп турабыз экөөбүз. Ака-ука катары. Abi айдай бер abi. Океанды ушулар үйүргө койду да быйыл. Жана Бишкекте океанды. Oyla abi. Hayır toktap gel abi. Kimine 500 ömür ne? Abi toktat. Abi verme isimleri. Gelin. Nereyiz? Nazar. Şu balana Allah ulak verip atarsın. Ulaktır. Жақшы өтіп атат Құда қаласа. Шундай, қандай башталса ошондой жақшы аяқтай берсин, а? Өмүрүн берсин баланын. Şu чоңатасындай полван балдардан болуп чоңой берсин. Bir ökül atanın sorunu koyup oldu da. Sorunumuz kutlu olsun Azamat. Kaçtı, kök jempir kaçtı. Kök jempir kaçtı. Perki jaman çoğmatken jetilegeni. Aga teleşkega. Alo, yerike vereceğim. Palvan. Rusya'nın kırmızı palvan okşu. Kebek kulağına. Yaka kendine maksata gelirken. Koyesi palvanın özü. Koyesi palvanın özü. Ulak bilgi oldu. Nereden alıp vergende ne oldu? Bu Karamartlık zulum palvan. Amansın mı? Canı talgatına tokşuydu. İyilik. Tako. Kepka özgöçe ukom. Tütü atat, kötörüldü, top jıldı. Kimde geleydi at, belgisiz bir ok. Yine kum çağıl görmeydi. Bu nemeken, ulaş eken. Ne beğendik? Vakıttın. Salın. Salın, tart. Tınıştıktı, ulaştı vatpayım bakasına çalıştı. Kepalvan, patadoğan öğrenir. Sorun kutlu olsun. Ne maksada kıymetli isteyeceğiz. Oradayım Allah kanatı. Ektin vakti oynatacağız. Amin Allah. Daha götürüp çıktı. Vakıtta kendi abi. Vakıtta bir büyük kuş almasa bir ulakta жақшы алуды.
Kiyingisiniz. Kiyingisi olacak. 5000 sorun ökül atasından sayılgandı taşta alıp vakit palvan. Bir mi atladın kolu atladın. Kel palvan at tanıştıraylı. Dağı dua veririz. Nuri arkadaşım patağını ver. Şu sana da den sokmasın. Buna ökül balanın abi. Ballar gelecekler şu. Üçtüğü kırız nereye gereğine gereken yaşta kalır. Beş ol çıkmaz mı? Hümandı yaşta kalır. Omin eli üstü iç olsun ha. Omin Allah'ım. Bırak. Şayloştuk o. Ya zamat kulpar. Ateşle özlerinden tanıştırıp koyalı. Her bir attı bunu attı ayıt öğretin dağı eldir. Her ne sen cazı öğrettin kayaktan tanesinden. Attı beni geleyim mi? Oktyabrskilik canar ağacının atını buna. Karamartlık yol bırsaka emin ötet. Yol bırsaka. Omin. O atınızı versin. Yolbars. Şunaka ülkelerinde tamaşalap koyun. Bunlar menen köp ulak çavuştukta. Bunlar jaştık biz barıp olup çavuşup. Jaştık anda bunçalık elinde emeğe çıkılı bile. Жаңы өтүп келип аткан эле да. Кетти бул, кетти. Санжар комон. Ошол жерде түшүп дагы көтөрүлдү. Эрнис. Аш темиз. 5 миңден машинами? Nereye geldi turza maşat teyze zulum palvan. Nerede nasıl? Көбөт жакшы көрөт ки? Kesip öyle öttü o. Kötörülüp kalganmı? Niye oldu tat? Tegeren tat. Zulümün başı görünmeydi. Şul görünmeydi tat şu olat. Ya yerdeken engili açacak. Kaldı diye götürülüp tat. Haftan dost iyi tat. Hem çalın attat. Sörüldü. Çok derecede sağa aşırı. Kamçı ben caman cedim sen ayına. Şu aşırırken de bana da yani yürütürken de. Ey aman oraya. Ya Allah. Bunu çekler mi oraya tekrar salıyor. Ha bol. Ben götür bir amca. Ayırda gidip koyda da yedim. Koyma bay. Bu gün cana. Kamazga. Tosup bunu oya koşta tosa. Bırak malades. Çıktı. Gel dat. Korkuk çoğumun gördün mü? Kamazga çıktı malades. Sılaydı kara çıkarıp bastı. Musu palvan. Gel. Gel palvan patan verelim. Ne koyalım? Ne koyalım? Şu. Bu sağlıklı çaman ötmesin. Altı be. Bektalar balasına kulak verip attık koy. Koşu bektaların balası da en caman olsa bizde olsun. Amin Allah ekber. At kaysat. At özüm kö. 45 nevreler. 45 nuru var. Muhakkak bir var. Bir attım buna. At özüzden. Alpamış palvandan ilgeri katlarından eken de? Geldi. 45 nur var. Bunu baya alpayışken balası açıp verdi o. Ova. Oşu ön çıkargan at. Daha bir açtay. Ova. Kara ala to. Ova kaçtın. Kaçtın lan tortalı. Gel. Ver jaktan aylan Tayland. Çar kamaz. Teleşka asıp vermedi. At çıkarmak koy. Salı aldım abi.
Yeme gel. Arkaza papa. Keşim Karalatov palvan, Patadoğan öreyle sorun kutlu olsun. Şu Beknazar dostumla kılgan işleri qardayım жақсылықта жүріп өтсін. Şu dostum балдары елге жараған жақсы бір insanlardan болсын. Şu qulағы жақсы өтті. Bu ayağına жақсы өткесін. Amin Allah ekber. At akçam size ulan ekran var. Zamatsın. Nursultan emas mi? Sarıbulaq Nursultan oxşat Qarabulaq. Yana gel, Kardeş! Kardeş değil! Bana versin mi? Gel palvan, Nursultan palvan sorunu aldı. Şu kılған тойыңар құтты болсын. Şu ұлың елдің керегіне жараған жақсы ұлдардан болсын. Ұлағың жақсы өтіп отыр. Соның Аллах тілеңіре жетті. Qaysi atты alып келдің palvan? At kimdiki? Özünkü. Özümkü. Mine versene. Sizce? O Nurullah Tügöldü. Hakkalar. Tügöldü eken tügöldü. Hadi gel. Bakalım bak buraya. Bak buraya. Tut buyurun. Tisbe. Kadar bak. Düştü kaldı. Düşürüyor Allah kırıyoruz. Top kırıyoruz. Taşla. Düştü. Taşla. Kimge? Bak sıra var. Kamçının geldi, kulağında alsın. Tumaklı da al koyarsan değil. Tumaklı da al. Tumaklayam al koy. Ya, tumaklı al vermek mi? Al ver koy. Eldele götürülüp gitti. Osonu canına koy al. Şu tuş toqşayt Qayraşerge. Jaldaken bakıt toqşayt çamасы da. Yok, salgan bu finiki imoket tasal verdi. Gatsal açılıp gitti. Bir koy sorun. Koy götürüldü koy. Çemetey nukasında kende. Şul qara at satılap to'diq ku. Chaqshat kene shulay. Bag'ish akaga ashirib qo'yib. Bir qo'y ha. Kel, Semeteyning inisi, palvonning inisi, Patado'ni o'rayli.
Ne deysen, bulak жақсы өтті деген. Бекназар, Асиян жақсы. Балымдардан болсын. Спортта жүрген балдардан болсын. Ат жанақы ат ба? Алпамсеген баласын аты. Россиядан келген ат. Ушул ат сатылаты. Bundan bұрын біз номерін дағы айттық. Алпамсеген. Келin әке, қандайсыз? Қаламастың ба? Бұлым әке, тынсыз ба? Ден соңыз жақшы ба? Болсын, рахмат. Жақшы келіп алдыңыз ба? Алғандар жақшы тұрақпен шығап отыршады. Жақшы тынч болды. Енді мәреке көре берсін, тыныштық болса, үшін тұрлақтар болады, тойлар болса. Мақсатта мен ұлақ берді асыпқан жаратқан болса, жаратқан ұлақым ашы түбіттерін, тілектерін барын қабыл қылсын. Балдарынан ұрмасы игері, ұшыларды ақылды, есті, иманды, инсапты, қырғызын шыған жігіттерінен, елдің керегіне жағын аған жігіттерінен болып шығайшы. Бұна нәсіп болсын. Жалпы жамат, әлбіз тынш болсын. Шынтып жақшы күндерде мәрекелер өте берсен, тойлар бола берсен елімізде, еліміздің тұрып болсын. Еліміздің иман, инсап берсін бар. Бұна жақсыларға тора жолға берсін. Алаш болсаларға болсын. Toylar bola versin. Amin, aytmaz gelsin. Vaxtlı olsun, maksat şu, nevrelerinden, mallarından nurmatsı, hizatlarını versin, şahadını sağşayın. Rızasıyı verdire versin. Kempir öpü, mutlular şahmışka kempir var. Bilgen niyetlerine çeksin. Amin. Amin, aytmaz gelsin, amin. Келin hem avamın pataсын uqtuq, sizдің қала тілеңіз дұғалы. Бекназар şu беріп атат, улағы жақсы өтсін, ниет тілесе тілеген тілек мақсаттарына ниеттерін жетсін. Салманына өмір ұзын болсын, денсаулық болсын, алым, қары болсын, иманды болсын, тақуа, илімді, білімді болсын. Қалған қалғандарға omad, игілік, бардығыз тынч болайлы, аман болайлы. Amin, aytmaz. Amin, Allah'ım. Жоғары кеттілі. Қандай ұлтат? Қайтты бі? Бақытта кәл. Бақытта тұрбай қайыр. Аяштағы, зұлым аяштағы. Ачы бі? Ачы зұлым. Ашады кен аз зұлым әкеге. О, бері ұлтат ашық қамын. Бері өткен ау. Дулат! О, бері Замирбек Палвандың әкесі Зұлым әке. Оңдан әм әке айдан әм тегер етіп. Бұлақ ашқанда атты ұзатпайдыған сонында тегер етіп. Бері қайды. Бұрда? Мына ау келеді. Зұлым әкеге ашырған сорыны. Уақыттың ісіп болсын, Амин. не ойменен бері алсаңыз бойыңыз қабыл болсын. Амин, Аллах әкке. Атайын жерге. Кетіп қалыңар. Жолдаш түшірі. Аллады. Аллады. Түш болды. Бірақ оғыдыледі ұлақты тартам деп. Жақсы. Жетпей қандығы қалады. Көтерілді. Бекшекеде тұрбай, тұлпар. Hadi!
Manas algan ekan bu, Manas'ta geleydi. Sekin. Akırın. Allah'ın akırın palvan. Kaç tut seni aldım. Yok, aşırı hep koydu canına. Sorun şeride. Şeride çıkacak be, koşadan lasını ver koy. Kötürlük kaldı. Önüne sorun açıldı bilmem. Lan gelme o sonuna aytında. Bağı şekede durbayım. Bağı şekede eken. Bağış. Kan bol seyre. Tahta tüle kaçtı. Yengiz gelmken. Daha götürüldü şakla. Al gelin. Müzgası oldu. Teleşke. Vakti gel molas. Atas nerede lan? Teleşke. Abga. Şimdi. Abga teleşke. Gel abi, vakti balası gel. Verme.
Maksat ne tilesen Allah dileğini kabul kılsın. Şu bala çakanın ömrünü rızk yaşayın Allah'ım köp versin. Allah'a ekber. Torpak hadi geken. Vermedi. Torpak hadi geken. Vermedi. Biraz ol katkılı oğlum.